Ova epizoda donosi mnoštvo drame, emocije i intrige. Zaronimo zajedno u ključne trenutke koji su oblikovali ovu radnju. Alija i Džihan. Alija, iako u početku forsirana isključivo na spas sina, počinje da shvata da nije ravnodušna prema Džihanu. Priznati svoje osjećaje za nju predstavlja veliki izazov, ali Džihan ostaje nepokolebljiv u svojoj odlučnosti. Džihanova posvećenost Aliji izaziva Mininu ljubomoru. U nastojanju da sabotira njihov odnos, Mine smišlja velike poteze, što dodatno komplikuje već zamršenu situaciju. Kako će ova mreža emocija i intriga razmotati? Hoće li ljubav prevladati? Ili će prepreke postati nepremostive? Sadakat i Ečmel. Njihovo neprijateljstvo ima korijene u prošlosti. Bivši ljubavnici postali su zaklijeti neprijatelji nakon što su ih porodice razdvojile. Sadakat je odlučna da zaštiti porodično naslijeđe i suprotstavi se Ečmelu i Šahinu, dok Ečmel ostaje zarobljen u svojoj ljutnji i ljubomori. Njihova priča donosi dubinu i dodatnu napetost u seriji. Sadakat se ističe kao najjači i najsloženiji lik serije, dok je Džihan svojim postupcima dodatno pojačao napetost ove epizode. Sporodni likovi poput ujaka ne ostavljaju jednako snažan utisak, ali i dalje doprinose priči. Ova epizoda je donijela vrhunske trenutke, od emotivnih sukoba do neočekivanih preokreta. Sadakatin finalni udarac dodatno je podigao nivo uzbuđenja, dok Džihanova odlučnost u borbi za Aliju obećava još uzbudljivije epizode. Alija će ubrzo otkriti šokantne tajne o svom pokojnom mužu, što će joj otvoriti oči o tome da stvari nisu onake kakve su se činile. Ova saznanja dodatno će je zbližiti s Džihanom, koji će vidjeti kao stabilnog i ispravnog čovjeka u svom životu. Njihov brak će započeti kao formalnost, ali će se ubrzo razviti u iskrenu ljubav. Ova transformacija u njihovom odnosu bit će ključna za razvoj radnje u narednim epizodama. Ako volite seriju i želite nastavak analiza, lajkujte video i pretplatite se na kanal. Pišite nam u komentarima šta očekujete u narednim epizodama. Do sljedećeg videa. Doviđenja!